Talvella haetaan tarvet puut mettästä kuusipuusta tehdään. Sitten se parkataan niin, että puolipetriä jätetään sitä syveissä parkkaamatta sen takia, että se estää sen halkeamisen. Ja talvella kaadetaan sen takia, että puu on kuivimmillaan ja sitten vielä yläkuuhun. Ja sitten se jätetään sinne kuivaamaan ja haetaan sitten keveämmällä, kun se on kuivannut, niin se on kevyempikin käsitellä. Ja lippuja kootaan talvella kun aikaa enämpi. Pakkaspäivällä varsinkin. Att komma igång och få bygga nu, det är ju glädjefyllt och att man ser det här skapa glädjen. Och man har ju genom århundraden provat olika metoder här. När vattnet stiger så utsätts ju de här paterna och kränkos för stora belastningar, och den konstruktionen som man har just nu då, och det är beprövat genom att det är den konstruktionen som bäst klarar av de påfrestningar som vattnet utsätter. Se on yllättävän tärkeä ja monimutkainen käsityötekniikka, että ymmärtää miten tuossa joessa pitää virrassa tehdä hommia ja oppii kunnioittamaan luontoa. En pata blir aldrig likadan från år till år, utan den skiljer sig. Den får sina egna särarter och särdrag. Så det blir som en byggnation men samtidigt ett konstverk ut i älven här. Hårfisket var ju den delen som fick mig till forsen här. Det var ju väldigt intensivt i början då och betydde då mycket naturligtvis att man träffade människor här och man började umgås då med de människorna som också hovade. Naturligtvis blev det en gemenskap, en krets, ett sätt att kommunicera. Det är inte fisken utan det är ju mer då att umgås tillsammans, fiska, hova och prata om hovningen. Och händer någonting, att någon får en stor fisk eller någon får någonting som bryter av från det normala, då blir det ett samtalsämne som man diskuterar och funderar kring. Och det betyder ju mycket, just den här kamratskapen egentligen. Att få vara tillsammans med andra med samma intresse då. Och naturligtvis har man möjlighet att fiska och få en fisk så är ju det ännu mer grädde på mosen. Jag har ju funnits här, mina förfäder har funnits här. Om man tänker på Forsen och Matkakoski så har ju min pappa hovat där i alla år. Min bror hovar där. Jag hovar själv där nu sedan 15 år tillbaka. Min farfar hovar där, min farfars far, min farmors far. Så jag känner att de har stretat och levt här i svåra tider. Och vi har det mycket enklare, men på något vis så har vi ett ansvar att förvalta också det som de har gjort. Det betyder någonting för många. No, tämä on ollut meidän suvussa tämä oikeus 1255 vuodesta lähtien. Ja tämä on mennyt suvussa, pysynyt siitä asti, että tämä lippo-oikeus. Ja kyllähän tämähän on hieno harrastushan tämä nyt enää on kuin mitkään elinkeino, mutta paljon tulee syötyä tuoretta kallaa. No kyllä tämä lippous on nyt itselle tosi tärkeä juttu, että minun suku on tietenkin liponut täällä jo satoja vuosia ja itsekin on koko elämänsä jollakin lailla tiennyt, että tämä siirtyy sitten myös mulle tästä ja minun isä sairastui reilu 1,5 vuotta sitten ja hänen tärkein kysymys oli se, että jatkatko tätä perinnettä siinä vaiheessa, kun hän oli kuolemassa, niin mitä se muuta siinä sanotko, että totta kai minä jatkan ja se oli päivänselvää ja että ensin kysyttiin semmoiset asiat ja sitten käsiteltiin vasta muut. Ja, men det roliga är ju när man får fisk. Och så också att det är svårt. Alltså man behöver lära sig det. Man behöver lära sig var groparna ligger. Att inte fastna med hoven, att inte plocka upp stenar utan verkligen vara alldeles intill botten men ändå inte ta i.
Och det är liksom en utmaning att förstå hur det där ska gå till. Och ibland får man ingen fisk. Och det är ju också, det innebär ju det är inte bara att gå dit och hova upp dem. Vi vet ju att när de får fisk i Kokkola så dröjer det 3-4 dagar, då vet vi att den är här sen. Mä kesäisin pienempänä kalastelin ongella ja perhoilla tässä harrea ja muuta kalaa ja sehän oli mukavaa puuhaa, kun oli ongessakin kalaa. Että sitten kun pääsi Lipolle, niin kyllähän se kalan saanti, kun siellä Lipossahan ei niinku näe kalaa, vaan sen tuntee ja sitä kautta, niin kun sai sen tunteen ja sai maalle kalaa, niin sehän oli mahtava tunne. Ja tietenkin kun isompana kun voimaa karttuu, niin tuo lohen saaminenhan se vasta niinku oikein tuntuukin. Man behöver ha ett redskap som fungerar tillsammans med en. Att skaftet känns bra, att hoven är bra, att prova göra nya hovar när den inte är bra. Så att det är liksom en utmaning både att göra redskapet och att lära sig att hova med det. Man jobbar med materialet och hoven under vintern för att allting ska vara klart till sommaren när fisken kommer. Minä olen aloittanut nyt vasta tänä vuonna lippoamisen ja se on ollut haaveissa kyllä monta vuotta, mutta lapset on ollut pieniä ja niitä ei ole vielä uskaltanut koskelle tuua silloin. Mutta nyt on sitten sopiva aika tullut sillekin. Joo, mulla on tosi tärkeää se, että mulla on ne lapset mukana täällä koskella katsomassa tätä talkoilua, remppujen rakennusta ja että ne pääsee heti tutuksi tämän lippoporukan kanssa, joka tässä kulkee, niin niillä ei sitten arasta olla täällä sitten myöhemmässäkään vaiheessa. Ja mä olen iloinen, kun tulee muitakin naisia tänne. No minut on tietenkin jo minun pappa tuonut tänne koskelle, kun mä olin aivan pikkunen, että se otti minut pyörän kyytiin ja lähdettiin katsomaan lippoamista ja siianjaolle ja isä tietenkin lipposi jo siinä vaiheessa ja no sitten tietenkin isä on toiminut myös opettelemaan tätä hommaa. Hänellä ei ollut poikia, niin se täytyi sitten ottaa työmatkaa. Sitten tietenkin tämä yhteisö näkyy myös siinä, että kun siitä tulet tänne Koskelle Lipolle, niin täällä ei kysytä, että oletko siihen mikä siviilissä, oletko siihen johtaja vai et ole vai mikä täällä on. Kaikki on samanlaisia, että se on tasa-arvoista hommaa. Ja myöskin tämä näkyy täällä small talkissa sillä lailla, että ei täällä kysytä mitä sää on, vaan kysytään, että miten tulee kallaa ja miten vesi nousee tai laskee, että kun se on tärkeää tuolle kalastukselle. Just den gemenskapen som man har när man gör samma sak fast man står på 2 olika sidor av den här forsen. Skärhovfisket då förenande att det är två olika nationer med en gräns emellan. Där man känner både empati och sympati för den andra fiskaren som står på den andra sidan. Men både nedströms och uppströms så har man genom århundraden egentligen haft gränsöverskridande samarbeten. Vaikka se pääjuttu siinä on niin se lippoaminen, niin sitten kuitenkin hirveän tärkeää on se yhteisöllisyys ja se yhdessä tekeminen. Itse koen, että on ollut tosi mahtava tulla, kun aina on joku, joka auttaa ja joku, joka neuvoo. Ja koskaan ei tarvitse miettiä, että voinko minä kysyä apua. Niin, minä ainakin toivon, että tulisi myös naisia tänne lippoamaan. ja naisten mukana tulee ne nuoret helposti ja lapset tulee helposti mukaan. Men det som är roligt nu, det är ju att vi har börjat träffas och har det vi kallar för lippoträffigt då, alltså hovträffar i de olika byarna tillsammans, så att vi lär känna varandra och liksom kan prata om det som är intressant för oss alla. Vi brukar ju vinka åt varandra när vi står och hovar, och så håller vi koll på hur många fiskar de får på finska sidan jämfört med oss och sådär. Vi känner att vi är lika, att vi bär på samma kultur. Det tycker jag blir ganska tydligt faktiskt. No joskus katokko tervehditään tai peukutetaan tai miten se sanoo, jos esimerkiksi lohtalipothan, niin nähdään, että se sai, niin silloin kyllä se ruukataan, kun se huomataan, niin vähän näyttää, että kyllä se pantiin merkille, että sai. Kyllä että ennen on ollut enäämpi ja paottu enäämpi, mutta että kun aika on muuttunut, niin elämä on muuttunut, eli se ei ole ollut elanto sitten niin paljon kiinni, niin mutta lippopaikkoja on niin käytetty vähemmän, että sitä ei ole paottu niin kauas esimerkiksi, tai se on pietty niin helpommissa paikoissa sitä lippousta.
Nämä vuorot on nyt niin vuorolippous, sitä talouslippua vuoroittaa niin osa se osuen mukaan ja menee ne vuorot. Ja tuolla seinässä ne koska tulee vuorot. Ja sitten näille lippomiehille nyt, jotka on vuorossa, niitä on 4, niin jaetaan se 15 kiloa niin löönäksi sanotaan niin lippopalkaksi, niin se jaetaan niin taloille. Ja talot jakaa sitten, miten ne talot on aikoinaan jakaantuneet. Se onkin niin kuin maagista jakamista siinä mielessä, sanotaan, että kukaan ei sitä ymmärrä oikein kunnolla, joka ulkopuolelle sitä katsoo. Talojen osuudet jaetaan 7 kassaa siinä ja joka kasa on vastaan 2 äyriä. No minun rooli on tavallaan valvon tätä ja sitten tilastoin myös. Että minä olen pitänyt semmoinen 10-20 vuotta suunnilleen, en tarkoin muista kauan. Ja, förr i tiden så saltade man ju in allting i princip i tunnor och så åt man av det hela vintern. Numera så är det ju mera frågan om att röka siken. Jag tror att det är det mest vanliga. Och det gör var och en hemma hos sig då i med olika tekniker kan man säga. Men sen har vi ju då både i Kokkola här det vi kallar för en koskikotado. Och det är ju då en forsbod där man har en eldstad och gjort i ordning så att man kan halstra sik vid den eldstaden. Och halstringen går ju ut då på att man har lagom stora sikar och sen har man träpinnar som man trär igenom fisken då. Sen lägger man dem på sniskan då så här snett över elden och vänder på dem efter ett tag då när de är klara och doppar dem i salt, i en saltlösning. Och det är ju vansinnigt gott. Och så här på senhösten brukar vi träffas i Koskikota, några bybor och umgås och halstra sik. Och det har vi haft i några år nu. Och förr så hade de ju det, alltså då gjorde man ju så när man hovade och behövde ta en lunchpaus. Så då kunde man ju halstra en sik då. Traditionen just med att veta vad fisken är, bygga pater och allt det tillsammans. Och naturligtvis för att få uppleva den glädjen som finns i anslutning till just det här sättet att fiska och vara vid forsen. Jag känner ett ansvar över mina förfäders historia, över att jag tycker att det är en kultur som är värd att bevara. Ja se kulttuuri pitää siirtää seuraavalle sukupolvelle ja jos ei ne tunne sitä, niin ne kiinnostaa. Ja niin kuin sanottu, niin olen saanut ylisukupolvisen kalastusoikeuden ja haluan siirtää sitä eteenpäin. Ja, att kulturen får finnas kvar. Det tycker jag är viktigt och att också se till att det är folk som vill fortsätta att hova. Sehän ei riitä, että mie ja minun suku jatkaa, vaan se pitää näiden kaikkien sukujen täällä jatkaa. Molemmilta puolin väylää edelleen voipi hyvin tämä perinne, niin sehän on tosi tärkeää. Det som är bra med det här det är ju också att vi är 4 byar, 2 i Finland, 2 i Sverige. Och att vi samverkar i det här, att vi ser att vi har samma mål helt enkelt. Att få bevara kulturen och också få ha möjlighet att visa den för andra. Kyllä meillä on niin iso vastuu siitä, että tämmöiset perinteikät asiat, niin kuin tämä lippouskin, niin tämä oikeasti niin säilyy ja jatkuu sukupolvelta toiselle, että ei se saa meihin loppua.